Bakwethu ukudibana njalo njengamaviki wonke kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule. Olamukelayo ngenjabulo umfundisi uS Ndlovu. Ngikhamba labafundisi bamababili uCK lo OB. Ngingakaba nikithubana basamukele vumani ngiphinde inombolo zocingo u0718440196 njengamaviki wonke silokho silalo ugwalo oluqhakathekileyo The Great Controversy ngesilungu, impikiswano enkulu ngesindebele. Silunika mahala kungela mbadalo lolu gwalo. Ungasibhalela umbiko wakho utsho ukuthi ucela lolu gwalo siza kuthumezela. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyaxhumana njalo sifundweni sethu buza iBhayibheli likuphendule. Okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyadibana njalo kuleli iviki lapho esikholisa khona ufunda ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angaqhubekela phambili hamba lathi esipha ukuzwisisa lamandla ukulalela ukuze sibe lomahluko ngemva kokufunda leli lizwi. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga. Balaleli siqhubekela phambili sikhuluma ngendaba ethathekisayo. Ngibona singaphinda kancinyane bafundisi nje ukuthi sikwine sikhuluma ngakho uviki elipheleleyo kafitshane nje. Besithinta indaba kamoya oyingcwele. Iviki elipheleleyo besiveza ukuthi umoya oyingcwele uvezwa njengemimoya eyisikhombisa encwadini kaSambulo ngo4 ikakhulu ivesi ngo5. Sasisikuchasisa ke ukuthi kuveza ukuphelela kwakhe. Sasisiveza ke isimo sikamoya oyingcwele. Sakuveza ke ukuthi umoya oyingcwele ulengqondo, ulemizwa, ulamandla okukhetha. Ngalezo sizathu unguNkulunkulu njengoNkulunkulu uBaba loNkulunkulu indodana. Kasonto kasosavunguzana. Njalo igama lakhe liveza umsebenzi wakhe. Hayi singamfaka esikhwameni. Ngeke simfake esikhwameni kumbe simnika abanye besimkhiphe emlonyeni ngoba unguNkulunkulu. Kunjalo. Siyabonga indaba eqhakathekileyo lebanza. Ake sikhangeleni ke bafundisi ngibonani nguCK ozasiqalisa sikhangela imisebenzi yakhe. Ukuthi usebenzani kuNkulunkulu ngobuNkulunkulu bobuthathu bule msebenzi sitsho njalo kuvikephelele kunjalo mfundisi umoya oyingcwele usebenzani mfundisi. Siyabonga mfundisi wami. Njengobana ke sechila umfundisi sigxile kakhulu emsebenzini kamoya oyingcwele kuleli viki. Umsebenzi wakuqala okumele siwuthinte lapha ukuthi umoya oyingcwele yiwo wenza umhlaba labantu bonke bananzelele isono. Ngizafunda lapha ke encwadini kaJohane u16 ivesi ngelika 7 usiya kwelika 11. Ngifunde njalo kuMathewu ngo12 ivesi ngelika 31 usiya kwelika 32. uJohane ngo16 ivesi ngelika 7 iBhayibheli lithi lona ke lapha kodwa ke ngilitshela iqiniso lokuthi kulilungele ukuba ngihambe ngoba nxa ngingahambi umsizi kayikuza kini kodwa uba ngihamba ngiza kumthumela kini nxa esefikile yena uza ukuqondisa umhlaba ngesono langokulunga langokulahlwa. Verse 9 ngesono ngoba kabakholwa kimi ngokulunga ngoba ngiya kuBaba kalisa ikungibona futhi. Verse 11 ngokulahlwa ngoba umbusi walumhlaba uselahliwe. So ke lawa ngamazwi esiwathola kuJohane aveza umsebenzi kamoya oyingcwele. Ikakhulu uJesu akubeka kucace ukubana ke yiwo wenza sinanzelele izinto zonke lezi eziqanjiwe kula mavesi. Ngicabanga ukuthi ungabala uMathewu mfundisi khona uzahluba indlu ekhasini. Kulungile mfundisi ukuthi khona okukhulumayo kuyini khona ke sikutshoza thini la. uMathewu ngo12 ivesi ngelika 31 usiya kwelika 32. iBhayibheli lithi lona ke ngakho ngithi kini abantu baza kuthethelelwa izono zonke lokuhlambaza kodwa ukuhlambaza umoya kakuyi kuthethelelwa. Lo okhuluma ilizwi elibi ngendodana yomuntu uza kuthethelelwa. Kodwa ke lo okhuluma ilizwi elibi ngomoya ongcwele kayi kuthethelelwa kulesi sikhathi lasesikhathini esizayo.
ngamanye amazwi okwenza ukuthi uJesu akubeke ngalindlela ukuthi umoya oyingcwele njengoba ke uJohane esekubekile laphana ke ukubana ke yiwo osiholayo ukuthi sinanzelele ukuthi le impilo engahlambulukanga, impilo esono, ngumoya oyingcwele, ngoba yiwo okhulumisana lenhliziyo yomuntu, nguye okhulumisana futhi lomuzwangedwa womuntu, nguye okhulumisana lonembeza womuntu. So ungabona unembeza wakho engasezwa, engasachayi, ungasela luvalo, uyabe vele ususengozini, ngoba umoya oyingcwele ukhuluma kithi ngokusebenzisa uvalo lonembeza lomoya oyingcwele. Ake ngithi ukwenze kube lula mfundisi, angazi bese nguhlupha kakhulu, kodwa ke umuntu uyezwe sithi nxa efuna ukubulala umuntu ethi ngiyambulala ndandaba mina, ngiyambulala vela ndandaba. Ngicabanga ukuthi kule nto aphikisana layo Kunjalo. kulelizwi phakathi kwakhe lithi ungambulali, kodwa athi ngilandaba. So khonokho mfundisi yikho ukulisana lomoya oyingcwele. Ungahlala ukwenza khona lokho uzabona izenzo zonezo eziphikisana lalokho okukhulunywa ngumzwangedwa. So kungasatsho lutho ngakuwe, ngoba lapha emhlabeni uzananzelela kulamanye amazwe sibilo uthi ukubulala umuntu even ukweqisa idumbu somuntu kasonto yalutho. But kwabanye especially ngakithi lapha eZimbabwe kuyazila ukuthi umphongo ubona isidumbu silele emgwaqweni. Kutshengisa ukuthi abantu baseselovalo bayakwazi ukuthi igazi lomuntu kaliphongo ukuchithwa mahlayana. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma, uyabusizwa. Ikubona abanye abantu baze lanxa besidla inyama sibili uze esaba ukubulala ngitsho lenkuku, ngoba uyabe esesaba ukubona igazi lolalana, luvalo lolalana unembeza uNkulunkulu amfakayo emuntwini kangakanani igazi lomuntu. Siyabonga mfundisi Obi, ikakhulu indaba yokuthuka umoya oyingcwele. Siyabonga. Abanye bacabanga ngaye ukukhuluma inhlamba kuyini sikho. Nxa sikhuluma ngokuthuka umoya oyingcwele kumbe okuthiwa yisono esingathethelelwayo, sikhuluma ngokubopha inkani ngokuphikisana lo moya oyingcwele okwesikhathi eside ekukhuza. eBhayibhelini siyaphiwa isibonelo esenkosi uFaro. uNkulunkulu wamkhuza kanengi elokho esenze njani ephikisa. Lenkosi futhi uSawuli wamkhuza kanengi uNkulunkulu elokho ephikisa. So umoya oyingcwele engabe lokho ukukhuza namhla usenza into ethile, umoya oyingcwele athi into leyiyekele uvalo lokuchaya wona uthi awulandaba. Kusasa okweminyaka leminyaka lokho ukukhuza umoya oyingcwele uyagcina ekuyekela ethi sengukukhuze okwesikhathi eside, kuthi uthi vele wena kawufuni kwenze njani kuchiya into le. uNkulunkulu uyakuyekela athi yenza ke njengokuthanda kwabani kwakho. Umoya oyingcwele kuthiwa uyathutha emuntwini, angavele athuthe umuntu ngeke aphenduke, ngoba nxa umoya oyingcwele engasancengi umuntu vele ngeke abone ukuthi into ayenzayo imbi kumbe iyisono. Mfundisi, nxa ukhuluma kanje lezancedisana lapha lo CK, ngiyacabanga ukuthi amahloni kumbe kuba lenhloni kungaba ngenye ikusebenza komoya oyingcwele khonokho, ngoba khathesi kungathiwa umthetho usuvuma ukuthi abantu bahambe beze kunjalo, kuthi hayi kusase kuseni ufuna ukuvuka ehambe beze. Ngiyazibuza ukuthi kungavuka kunjani khona. Kodwa ke bakhona abantu abazaba lenhloni kakhulu ukuzikhuza ukuthi hayi lokho ngeke awuvumi kunjalo, kodwa omunye umuntu uyakwenza. Ahle aqalise na umthetho, nxa uqeda umthetho ahle aqalise, ahlathi sesikhululile, ahle bese ngihle ngakhulula izigqoko umthetho uqalise uqeda ukumenyezela kunjalo. So ungabona ususenza isono ungasesabi, ususiba sengozini, so kumele uqaphele khonokho kuqathekile kakhulu. Siyabonga mfundisi, sincedise ngeminye imisebenzi kamoya oyingcwele kakhulu nxa sikhangela ukuzalwa sike sakuthinta. Siyabonga. So umoya oyingcwele njalo nguye oyenza ukuthi umuntu aphenduke azalwe ngokutsha. Singabala encwadini kaThithu lapha ngu3 ivesi ngelika 5 ithi yona wasisindisa hatshi ngenxa yezinto ezilungileyo esasizenzile, kodwa ngenxa yesihawu sakhe. Wasisindisa ngokugeziswa kokuzalwa kutsha kanye lokuvuselelwa ngumoya ongcwele. So umoya ongcwele lapha kuthiwa nguye osenza sizalwe kakutsha, okuthiwa ngesilungu yi rebirth. Umoya ongcwele usithola siyizoni
uNkulunkulu angasamukelisa yena uyasiguqula asidale kakutsha sibe lezimilo ezintsha asiphe lamandla okugcina imithetho kabani kaNkulunkulu lokuhamba ngokulandela icebo likaThixo elivezwe eBhayibhelini. Kakusiloqiniso yini mfundisi ukuthi uyasenza senyanye izinto besizithanda kunjalo indawo esihamba kizo sibone singasazidingi omunye umuntu uyaba kuthiwa yini ukukhwabitha bathi addiction ngesilungu kunjalo into leyo ungasayikhwabithi kunjalo lanxa yayinto oyithanda kodwa nxa suka into leyo umlimi ngayifuni uNkulunkulu ngayifuni ngayithandi umoya ongcwele uyaguqula ingqondo yakho kunjalo omunye uyahlabela ingoma uthi kade ngisenza lokhu kodwa khathesi angisakwenzi ngenxa yokuthi umoya ongcwele uyabe senjani uyabe sesebenza nguyokwenza ukuthi ugcine usukholisa ukwenza okuhle usungasakholisi ukwenza okubi nxa ungamvumeli. Bengithi uzayibala ekaJohane uzayibala uJohane chapter 3 iverse ngelika 5 ngiyithanda indaba ekaNicodemus ngeke siyifunde lapho ngeyinye futhi indaba eveza ukuqatheka kukamoya oyingcwele esiKristwini ithi yona lapha iBhayibheli Nicodemus wathi kanti umuntu angazalwa kanjani yena esemdala na ngeqiniso angazake angene ngokwesibili esiswini sikanina ukuze azalwe uJesu wamphendula wathi ngempela ngiqinisile ngithi ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamanzi la ngomoya angeke angene embusweni kaNkulunkulu. So lapha siyabona ukuthi umoya ongcwele uqathekile ekuzalweni ngokutsha. Ngezinye indlela ukubhabhathizwa ngamanzi ikutshengisa ngokwangaphandle emgceke ebantwini ukuthi umuntu sephendukile. Kodwa umoya ongcwele nguye ohlala ngaphakathi komuntu. Ngezinye indlela nxa umuntu ekhetha uJesu uyamukela umoya ongcwele ahlale kuye abe siba nguye osebenzayo esimilweni somuntu ukumguqula eguqula ingqondo yomuntu ukuze ingqondo ifuze ingqondo kaJesu. Akusithathe mfundisi ngakayi kusikhe ukuthi inguquko le uJesu thena umoya uyawuzwa udumo lwayo kunjalo uyabona ihlahla ziningi kanti sikhulunywa ngomoya bona kodwa singathi umoya ongcwele kunjalo wenza umfanekiso la umfanekiso ukuthi kusebenza njani ukuthi omunye umuntu uyabe ngakholwa ukuthi obhinga ngimaze yilokho angenzakala abe yilokho kusebenza njani khonokho ukuthi kusebenze kodwa kubonakala phandle kodwa okwenzakala phakathi kungabonakala. Siyabo ngicabanga ukuthi khona ukuqatheke kakhulu futhi ngoba kulabanye abantu abadinga ukubona into ebambekayo ukuthi sibiza ukuthi sengilomoya ingcwele ubona sibila amandla engomunye ubona seledlabuzane kumbe sokunjani kodwa kayisikho uJesu akutsho lokho. uJesu akutsho ukuthi umoya ongcwele ubonakala ngesithelo nxa ususiya kuGalatia 5 ngali verse 22 lo 23 umoya ongcwele ubonakala ukuthi umuntu lo kade elolaka kumbe isigebenga kodwa hayi ngemva kokwamukela kwakhe uJesu usethobekile usengumuntu siba seduze abantu bangaze baba lovalo lanxa kade sesaba. So khona lokhuyana ukuguquka kwesimilo somuntu yibufakazi obukhulu obokusebenza kwamoya ongcwele esimilweni somuntu. Mfundisi lizancedisana nxa ukuthi impendulo ingakachisuki khonapho ukuthi abanye ngxenye basukela encwadini yemisebenzi ukuthi kwazwakala umdumo kwabonakala indimi sithini so bayingceba befuna ukuthi kube lamandla kube lokunyikinyeka kwamaphepha lokusukuma kwezinto kunjalo engcenye angithi iBhayibheli nxa siyibala kulento ebizwa ngesilungu kuthiwa yicontext. So kuya ukuthi umoya ongcwele ufuna ukwenzani okwaleso sikhathi ngoba uyenza yena yes ngoba uyenza intando yakhe njengoba sike sathi ukuthi uyazikhethela. So laphana ngosuku lePentecost wayesiza ukuzonika abafundi isipho sani sokukhuluma njalo yikho wabonakala kuthiwa wayezindimi ezehlela phezulu kwabo bani kwabo antu uyayibona indaba. So akudingi ukuthi sibe lento esiyibona ngamehlo ukuthi size sibone umoya ongcwele ukuthi umoya ongcwele unjani ukhona ngoba indaba kaJesu kuJohane 3 yeqeda konke ekhuluma ngokuzalwa ngokuthi umoya ongcwele laloba singamboni kodwa usebenza kwakhe kuyacaca esimilweni somuntu ngoba nxa esihlezi phakathi komuntu uyaguqula isimilo. Okay siyabonga sikhe siyabonga mfundisi khonokho esikuthintayo mfundisi kuqhakathekile ngoba umoya oyingcwele yiwo obeka uphawu ebantwini futhi yiwo ohlala phakathi kwalabo abakholwayo. Ngenxa yokuthi uhlala phakathi kwabakholwayo kulapho kubonakala ke lezi zenzo ebesikhuluma ngazo ke ngoba nguye oyabe esephumisela phandle ukutshengisa ukuthi uyaphila phakathi kwalomuntu okholwayo.
anti ukuhlala mfundisi sihle sicace akuhlali njengemuntu oledlozi hayi umoya oyingcwele kenzi njalo utsho i-control nguye uyabe selawula lezithelo zona zane sike sakhuluma ngazo la nxa zazithinta phambili ziyabe sekutshengisa ukuthi umuntu lo impilo kade iphila izolo leka iseyiyo impilo ayiphila namhla lezi zinto ade ezikhwabitha izolo ayisizwe izinto azikhwabitha namhlanje so uJohane lapha sizafunda encwadini yabase-Efeso isahluko sakuqala ngizathinta ivesi ngelika 13 lelika 14 ngiyethinta lencwadi yabase-Efeso ngo4 ivesi ngelika 30 ukuveza ukuthi uyafaka uphawu njalo uyahlala kulabo abakholwayo ivesi ngelika 13 iBhayibheli lithi lona ke lapha lani eselizwile ilizwi leqiniso elilivangeli lokusiliswa kwenu lakholwa kuye libekwe uphawu lomoya ongcwele othenjisiweyo ivesi ngelika 14 abese sithi oyisibambiso selifa lethu size samukeliswe lona lapho uNkulunkulu esehlengile abantu bakhe kube ludumo lwakhe lobukhosi bakhe so ke hanjo yikhona ukhana ukuthi uyabeka uphawu ebesikuthinta asambeni ke encwadini yabase-Efeso ngo4 ivesi ngelika 30 ithi yona ke lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa so ukubekwa uphawu kuthi ukuthi ukubekwa eceleni ukuphawulwa ukuthi laba sebengabaka kaNkulunkulu babonakala ngani babonakala ngemsebenzi yokubana ke abasayenzi izinto ade bezenza eziphambene lentando kaNkulunkulu ngoba umoya oyingcwele uyoselawo impilo esehlala phakathi kwabo siyabonga mfundisi Obi wenzani kwabakholwayo siyabonga umoya oyingcwele njalo nguye osifundisa iqiniso uyasikhanyisela nxa sifisa ukuthi sizwisise iBhayibheli kungumsebenzi kamoya oyingcwele ukuthi asincedise ukuzwisisa iBhayibheli ngibala kuJohane ngo14 verse ngo26 lapho ithi yona kodwa umeli umoya ongcwele ubaba azamthumela ebizweni lami uzalifundisa zonke izinto njalo uzalikhumbuza konke engikukhulume kini so umoya oyingcwele nguye ofundisayo iqiniso lonke nguye ongutitshala utitshala omkhulu kunjalo so nxa sidinga ukwazi ngcono ngoNkulunkulu osifundisayo ngumoya oyingcwele yikho ke la nxa siphatha iBhayibheli sifisa ukuthi silifunde kuhle ukuthi sikhuleke sinxusa umoya oyingcwele ukuthi asiphe ukuzwisisa ngoba akula muntu ongazwisisa iBhayibheli engazange aholwe ngumoya oyingcwele ngoba okwakumoya uchasiswa ngumoya baba mfundisi CK kuyini okunye umoya oyingcwele asincedisa kukho ngiyabonga mfundisi sizafunda lapha encwadini yabaseGalatiya kulapho engifuna ukuthi sithinte khona ikakhulu isahluko sesihlanu ivesi ngelika 22 lelika 23 iBhayibheli lithi lona ke evesini ngelika 22 kodwa izithelo zikamoya ziluthando lokuthokoza lokuthula lokubekezela lobubele lokulunga lokuthembeka verse 23 lobumnene lokuzithinta kokunje kakulamlayo so ke sinanzelela lapha ke ukuthi umoya oyingcwele uyasenza silalele lokho uNkulunkulu akufunayo lokho umoya oyingcwele akufunayo yiwo futhi umoya oyingcwele osenza ukuthi singcweliswe ukwenzela ukuthi izimilo leziyana ebesiyizo izolo zibe lomehluko kulezo zimilo esiyabe sesilazo ngenxa yokubana ke siyabe sesikholiwe samukela isipho sikamoya oyingcwele uPetro wakuqala isahluko sakuqala ivesi yesibili iBhayibheli lalo lilalokho futhi kuPetro wakuqala isahluko sakuqala ivesi ngelesibili abakhethiweyo ngokwazi ngaphambilini kukaNkulunkulu ubaba bahlukaniselwa ngumoya ukulalela uJesu Kristu lokufafazwa ngegazi lakhe ngithi kwandiswe kini umusa lokuthula so ihli kubeke ukuthi labo abanjalo
bakhethe bahlukaniswa ngumoya oyingcwele kubana ke balalele lokho uJesu Kristu asifundisa khona. So ke yiwo umoya oyingcwele osenza kubana ke silalele nje ubana ke sithindile lapha nxa sifunda ufuna ukufunda iBhayibheli uyaqala ukhuleke umoya oyingcwele usukucasisela ususenelisa ukuthi khona okubalile ukuphile. Ibe ngisathi khona phana utshiwe ngo-OB ukuthi anti umsebenzi kambalisi wenza into enzima ibe lula. Kunjalo mfundisi wami. Into engaba nzima kulo ofundayo yabona ngani kunzima kuhlangene kuqedakali kodwa uthi uyehlukanisa nje akwenze kube lula. Umsebenzi kambalisi ukwenza into ekhanya emntwaneni inzima ibe lula kodwa ibe lula. Manje lo mbalisi ongumoya oyingcwele abuye futhi yona leyana into eyenziwe yabalula ibisisenza ukuthi umntwana ayiphile. Siyabonga. Mfundisi OB ungathini kakhulu ekusiduduzeni ekusincediseni xa sikhuluma ngomoya oyingcwele? Siyabonga. Singagijima siye kuRoma ngo-8 ivesi ngelika 26 ithi yona ngokufanayo umoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Kasikwazi okumele sikukhulekele. Kodwa umoya uqobo uyasinxusela ububula okungeke kuchazwe ngamazwi. So umoya oyingcwele lapha kuthiwa ungumsizi wethu. Uyasincedisa ebuthakathakeni bethu. Uyasiduduza njalo nxa sikhuleka nguye osincedisayo ngoba thina kuthiwa ukukhuleka kasinjani kasikwazi. Kuthiwa umoya oyingcwele uyasibubulela ngokububula esingeke sakuchasisa ngamazwi omuntu. So umoya oyingcwele ubekele ukuthi asisize empilweni yethu yansuku zonke, asincedise ebuthakathakeni bethu, asinike amandla, asiphe inhlakanipho, asincedise futhi lokwazi ukuthi kumele sikhuleke njani. Aphinda asibubulele futhi nxa sithandaza imithandazo yethu ngokububula esingeke sakuchasisa. Mfundisi ngiyakwazi ukuthi ngeke sikuchasise kodwa kwenza kube lula kithi sonke ukuthi njani kungenzakala ukuthi ulimi esilukhulumayo lizwakala ezulwini yena uyakhuluma ngolwakhona ngale alami ngizama ukuthi sizwisise ukuthi kunjalo nxa mina bengikhuluma njengomntwana umntwana wathi ngifuna ichinkwa nxa encane kunjalo kodwa uthi ufuna isinkwa njengomuntu omdala yikho yini esikutshoyo. So kwesinye isikhathi thina njengabantu siyacela ezinye izinto engcenye zingahambelani lentando kaNkulunkulu besizibeke ngendlela engayisiyo ngoba thina siyasilela kokunye njalo ingqondo zethu zifiphele ngenxa yani yesono. Kodwa umoya oyingcwele yena uyenelisa ukuthi abale okusezingqondweni zethu abe sekutolika kuhle ukuthi kufinyelele kuhle ekhaya ezulu ukuthi computer kubale kunjalo ukuthi kubamba inetwork yezulu uzama ukuthi kunjalo. Hayi siyabonga mfundisi CK. Nxa sikhuluma ngendaba zokufakaza le indaba eqhakathekileyo kakhulu mfundisi wami. Umoya oyingcwele ulengxenye bani ekusincediseni ukufakaza? Umoya oyingcwele yiwo osinika ukwenelisa ukubana ke sibe ngofakazi. Sizananzelela ukuthi encwadini yemisebenzi kakhulu okwenza ukuthi abafundi bakaJesu benelisa ukuthi babe ngofakazi ivangeli limemetheke umhlaba wonke kwakungumsebenzi kamoya oyingcwele. Sizafunda incwadi yemisebenzi isahluko sakuqala ivesi ngelika 8, incwadi yemisebenzi isahluko sesine ivesi ngelika 31. Ivesi ngelika 8 kusahluko sakuqala iBhayibheli lithi lona ke kodwa lina lizakwamukela amandla esefikile phezu kwenu umoya ongcwele libe ngofakazi bami eJerusalema lakulo lonke elaseJudiya laseSamariya kuze kube semkhawulweni womhlaba. Abese sithena ke incwadini yemisebenzi ngo4 ivesi ngelika 31 uthena ke lapha kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo ababebuthene kuyo bagcwaliswa ngomoya ongcwele bonke bakhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi. So ke lapha sinanzelela ukuthi uJesu abafundi bakhe uyabatshela ukuthi lizakwamukeliswa amandla nxa umoya oyingcwele senjani esefikile. Bona kuqala babethandabuza ukutshumayela ivangeli but sibamukele isipho sikamoya oyingcwele bangena iJerusalema, iJudiya leSamariya, bangena futhi le ndawo ezinye ezikhatshana. Abese sithena ke lapha ke ku31 esicine ngayo lapha ke uhle wathi ukuthi bathi umoya oyingcwele esefike kubo bakhuluma ilizwi ngesibindi bangasela kwesaba. So umoya oyingcwele sincede abanye bahlupheka ukuthi
ababoni ukunyikinyeka. Alright. Incwadi yomsebenzi lento ezinikinyekayo. Alright. Ya. Kulokunyikinyeka engxenye ungasinceda ngamandla ngoba elithi amandla ngiyathemba ukuthi lichasisiwe laphana. Ngamandla angasomandla nje kumbe amandla abuzane ngamandla njani. Oye bakhala ukuthi lapha kula moya la. Alright. Abantu baphunga ukuchuma nje kumele kungani kuyabantu abantu bakhanya ukuthi bangenwe ngumoya. Ungakuchasisa njani? Engakutsho mfundisi wami ukuthi nxa umoya oyingcwele indlela asebenza ngayo ekuncedisa abantu ukufakaza ukuthi ilizwi lakhe liyabe licacile. Kuyafanana lesifundo sonese sikuso buza iBhayibheli kuphendule. Abantu abanengi bayazithakazelela lezi zifundo ngoba bafunda izinto ezinye ababevele bengazicabangela ukuthi zikhona elizweni likaNkulunkulu. Yiwo amandla achiwo umoya oyingcwele ukuthi iqiniso lizabe vezwa egcekeni la ubona ukuthi leli liqiniso leli yiwo amandla achiwo ngawo la ngendlela futhi esikhuluma nganxa sikhuluma lezi zifundo anjabona ukuthi umfundisi sikhuluma singela luvalo singela kwesaba. Ngifuna nxa obhizwa sincedisa ngizamnika umbuzo nalokuthi nxa kungela abantu abawaphansi lapha begiqika baye bevuma baye bekuwa baye besithini besiwa phansi siyabo ukuthiwa ngesilungu i-demonstration. Akula demonstration. Siyabona ukuthi owakuqala mhlawumbe kumele ukuthi siqathane esikubonayo kusezwa ngabantu leBhayibheli. eBhayibhelini uzathola ukuthi nxa ukhulunywa ngamandla kaMoya oyingcwele kulezinto ungabala incwadi kaMsebenzi ukhulunywa ukuthi kuthiwa kwaphenduka abantu. Kanti ukuthi sibona ukuthi uMoya oyingcwele ulamandla okuguqula abantu ephenduka. Kwaphenduka abantu abaningi. Sibona futhi kuthiwa abantu laba baba lothando omunye komunye bathengisa impahla yabo bashare ndawonye. So konke lokho uzathola ukuthi uveza izithelo sikaMoya oyingcwele. Lo Moya oyingcwele walezi insuku uyabe ungathi uvela kwezinye indawo ophiwa abantu bewela phansi. eBhayibhelini asibona ukuthi ukhona lapho uMoya oyingcwele akaphiwa khona abantu bawela phansi. Asikuboni khona. Kasibona ukuthi uMoya oyingcwele okwaphiwa abantu bahlaba umkhosi. Akula sehlakalo esinjalo eBhayibhelini. Kodwa eBhayibhelini okuphiwa khona uMoya oyingcwele kuguquka izimilo abantu bayaphenduka abantu bayakhula ekukholweni abantu bayagcina imithetho kaNkulunkulu. Yikho kuthiwa isithelo sikaMoya khonoko. Isikhathi sethu singani sesiye emaphethelweni somoya sithi sifinqe ngamafitshane sithini ngamafitshane ophi ungathi uyifinqe khonapha. Siyabo sithi thina uMoya oyingcwele ulethwe kithi nguNkulunkulu ukubana asincedise ecebeni losindiso. Ngezinye indlela ukuthi ngilahlwe yikuzikhethela kwami. Ngoba uMoya oyingcwele uyanginqanda nsuku zonke uyangincenga nsuku zonke engincengela ekusindisweni. Balaleli ilizwi elincane phakathi kwenhliziyo yakho elikuncengayo yilo elikaMoya oyingcwele. Yilo elikubizela kuJesu, yilo elikuphakamisela esiphambanweni. Lilalele ungalilahli uza kusindiswa. Asidibane ukuvukelizayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.